Sashi siang ipinang sebuah IP baroh syakanika channel kejungi bat hakanika video ngin page ikini ki post ki berang shalat maya po Meghalaya. Subscribe ikanika channel but turn on your notification bell ru kana mo pinum do iki videos ki bengablon. Pila ban follow ru ya ka Instagram account kejungi. Ya kanika post la LAITKAM Meghalaya Basin Management Agency lanika MBMA mentau benai arajar apasau. Agutang chung nika post kadai program associate IVCS computerization. Kelas di lanika tarik ke bakado belaban submit iki applications kadai ukat kandai tarik benai Disember arajar apasau. Kanika post program associate kalaj hado arpo tuli ki vacancy haki khat tuli ki district jangka Meghalaya. Ke age limit lanika kerta ke bahedo kadai sapusan senam. Ke salary lanika tulap kadai arpo hajar sispa akshi benai. Educational qualification kalangkum ni peladi ben pendap ya ka graduation lanika post graduation haka BCom lanika BCA. Pidon kamru kumba sisnam working experience haki community based institutions lani NGOs. Pidon kamru ki knowledge haka data management but administration. Pidon kam ki skills kum ki organizational but administrative skills ki written but verbal communication skills. Bab hidi bentep bahas pangka Microsoft Office, Google Sheets but kiwi. Ki candidates ki belong eligible bagi bakwa ban apply ya kan ka post pihak ban apply online dak ba fill ya kan ka application form kabla ai hapo ka link ya kan ka link ngala ai po description jangan ka video.